Penimunan ng City College of Angeles o CCA Board Chairman Carmelo John Lazatin II ing metong a special hybrid meeting ning Board of Trustees inyong January 22 bilang maulagang takbang king balaw sa panyulong ning academic excellence king institusyon. Aktibo yung mekisan metong keti Councilor Edu Pamintuan ing Chairman ng Committee on Education. Bang asiguradong metokyan ning plano ning CCA king kapag nasaning syudad para king edukasyon at king panyulong da rin kayanakan. Kingaman nuang meeting, formal nang binuklat Chairperson John Lazatin ing pamanintun king tuto king pamuntok o college president ning CCA. Kapag nasaning proseso ing makapiling leader, amani muna king direksyon ning kolehiyo, pamagpasikan king kalidad ning edukasyon at pamagpatupad king mandato king serbisyo publiko. Inaproba niya mo naman ng boarding metong nga makasalisayang takbang para king experiential learning kay bat pain tulutan ng internship dareng estudyante ng CCA kareng hanggang opisina ng LGU kilub ning atlong tuki-tuking banwa. Sinigurado keti ing balabalawos at pepalawa ka access dareng magaral king practical a training, pamagpasikan king pamagsadya king obra at pamakisan metong dareti king LGU at professional growth. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.